It's a very serious concern. One of the state ki achogo revenue ma agriculture si oi ni sida soin danaba koi thambi bane ne khanjai samna so paring man da hojik phangjaba kero da oi RTI activities mana 180 crores is ki 2022 ki scheme amagi tigatar madu sagi stock figure tigat per chalu da kapthori khothori na, but I feel very unfortunate. Do sigi matang sida we 58 suspected cases yawi haiba do honorable na jik thambiri do hoigi bukul su panjale ngadang su panjale all evidence are here haibi ni adugi evidence tu ga mutta bibira di ai amukka nuai jani hojik bibira su during the session ko then hojiki topic 4 haizabatai PM Kisan scheme launched in 2019 hoi masi simasu mau marin da da bakhradi yaure samna 5,41,000 total beneficiary or male yang re hoisi aduna sai FCI da jeng handaro hairi colleague is masi adum reasonable kar oil to jani the section ina yamna elaborately haija da vida asoi ba khara di lai re khangoni na e masi hogi departmental inquiry ma ai tawjarage next sagi koigi honorable na thambi gi ba koigi compensation koigi affected farmers singi ado si 2023-24 irang yamna kanba matam dura idi 23 dege hobudi 23-24 sidi kwai dege irang kan matam ni sigi matam sida ko affected farmers si koigi masing si 5,808 affected farmers ki list thagalai madu home department su satne yengjala kanda 34.13 crores bigger. Then again 2024-25 the recently phangmani hujiki farmers sigi moi demand se kwaidagi irang kanba matam dudana 5,508 house kanogi farmer oiba irang khar pharakan sina 10,286 farmer mungwere chisu yam unfortunately alo si khogi yam kana verification tognabo honajari maramdi sagi reasonable oidaba man posu thajal lorga id yaraktra ga koi punna wami ne deso kodi kaidu sige na si khana jabgi part amani ana sidi matam khara pibi na bai honorable da request dawjari thank you sir kisan gi kai do ai detail to pijer ke sir aduga action khara lokol pi thank you sir mathang adum 40 to bino yes sir mathang da water resources